Hadin ke jingmi kisau shnong ban persya ya ke jingsha penkendria MDC constituency kishnong kumbala terwa da ke delimitation committee ke Jante Hills Autonomous District Council ne kesngi ke pratarik naitung arjar arpusau lami sa ki arteli ke dorbar shnong ban persya ya ni ke juk ke jingsha kendria constituency bakan thup ya ke shnong namdong bi bat ke muknang. Kini ki arteli ki shnong de ki blasha penkendria na ke 10 minsngat khanduli sya ke shilyang mentang namdong. Hakini ke dorbar lai don lang nadu wahe shnong ke namdong bi UDS war wahe shnong ke muknang uruni mukim usketri ke namdong bi useris lepon u apostol shadab ulinus pale bat ki dekat jengki arteli ki isi shnong kilong kemi kilong kpa ki samla ka than bat ki wei ki belai wan mi renti ha ke dorbar ban persya e ke jing tmu jong ke delimitation committee ban pen kelai e kurukam pen kendria e ki shnong na ki wei syak ki wei pat ke constituency. Hakani kesengi na kaliang kiseng samla ke shnong namdong ru kilami syakmat ban pensngau ya jingbam yaha ban pia lingkot lingkai ki constituency kamta mi ki atli ki shnong namar dei ke bomdon nongrem he ru namar bakalai jingai syaba palat na kawe ke shnong syakawai pat Kam hai klambon kentenu su ong ba i percha ba i ya gani ga jingle yang ga sarkar ha go phia agi i sa siliang minta im em de ngai im em no snau su i tau i gi i man i kam jo man hi em de ru snau ya ha bi wo pha gi i sitai we le ndai wo gi wi ka sur emi orok yar snong mo khnang wa nam dong bi u emi gi wi ka sur wa i percha i ni le sarkar wa upia ya gani konvensi yang kipat ba kat kamu da pelum pelang di ini kamon siau bi ini yang ko he siau ingam kita jingat ni bukan ra isi tar dengan jun te ni ke populasi bon sengi nagaliang yong ka dorbar chnong yong ka chnong namdong bi ba kamju wa ka mukhnang hadin wada yu ya ka draft ko wa nagaliang yong ka Jante Hills Autonomous Council de penmi ko ha katuka niktiaw de dep ha ko wa chibenta nagaliang yong ka chnong ga yong i wito wa ka jingphya kon si da pokot ya ka ni ka chnong yong i sa ka chiliang matang kon si karo kamte hadin de yu ya katuka draft nagaliang yong ka snong da lai ujor gal ni da lai bo e jingtho saka delimitation committee yong ka Jante Hills Autonomous Council ha ko bo ya jing percha hawito wa ka jing phya on si ba hadin wada yu ya katuka draft nagaliang yong ki paiba tubon walang yong ki artli gini ki snong go ha ni ka polling da wan ujor ki paiba ne da ya wan li o linam gi wa to depan pa gi wa ki wa mem sa suk ki wa ulai biang chaita cha chilang mentang ni ba ke chilang mentang wa ga namdong da ye pher i thau i bhau ba daman ga ga thau go jingai wa hab i lwa ri phau li gi chnong wa hab i lwa na du na nar tiang yo po cha chilang mentang cha thangran usta gi thau ho hang por man chua wa ka namdong em ga sandli gi chnong go hab sta chilang mentang Rai hadin wa huar jaga su de pia ya gonsi da penwan no ya ka ya gini ki san chnong cha gani ka area ya pusia no ka cha ka sangat khanduli gonsi bat rai kensan hau ni sunem arjar arbau suwan da mi biang gani ki jingpia onsi bat ko phla wa hapo ka rai namdong jo em mi ka wi ka de em lang haju ka konsumsi ka sangat khanduli gonsi bat hokan ni kebentawan da pharia ya garat namdong hagile benta bat chibenta naga chnong ngong i ke polling station namdong bi da pha do kat de gani ke polling chachiliang mentang itei daw i kam kinong chong chnong hadim do yu gamte de bo ke jingujor bat ni ke sngiwan da pelum pai ba ya ke dorbar chnong ha ko wa nagani ka dorbar demi ke suryong pai ba ne wa upercha i sendon wa idale le mpriang i wa ka chnong yang i ulai ka siliang mentang ko nusi ni ba kamu ngontu wa ka jing phia i ka ni ka chnong yang i ka jing penhap jing penesno i ka ni ka chnong yang i chaitai to em ka jing e do em ka jing do ko khru ni ba da bam go i ka por da bam go da pendu nong gale yo pai ba ni ba kamu ngontu
na nam dong chachiliang mentang mti bahadu ka 1 kilometer dabam gadi 5 kilometer ba dabam por kala senala jitai ba da kita gi buruan gi sini dabam por gadi sngi ne hadu wa chisngi upo kita gi thau hadu uwi pendep kam pendep jam takaro kam te na ka suryong pai ba ni sngi dabu ba ga jing percha wa lajia hi ga sarkar ni ga jantia atarmodu council mpriang ga ya ga ni ga jing percha ni penne bagi i ya ga ni ga polling ga yong i penne ba ga chaka chiliang mentangon si nagaliang yong ka dorbar chnong boycott ko wa boycott ga ni election ba pen mandi ga jing thabut but mem polling station ni hapo ka polling station nam dong bi kani i ga message cha ka sarkar bat kamju cha ka delimitation committee bat cha ka janti hiro to silwa mem polling station di nam dong bi bat darai la boycott ya kani ka election ko dawan te karpati hachwa wa udia gini jing auri mestem gowi karpati ya ka delimitation committee bat ka sarkar hi woro gowi wo sna bha phi wap ya jing karpat yo ikam ka dorbar chnong karpat ya phi wo wap phi jing ot yong pai ba khnang wa ga jing chong sup chong san ni ka roi ka par ni kata ka jing yamaya yong i ki marjan chnong jan thau yo ne ni yo ne sa go mensep magawi ha chibenta hoi to wa ga jing phe on si nagaliang yong i mem perchai em ka benta yong ka sarkar ni em ka benta yong ka state ni yong ka district wo phia ya ki konsumsi handrai perchai wo to wo jingai wo re wo pha gi ba da jingai wo re do nu sta silam tang lada em ka jing phe on si ye gi phe ai gini ki chnong ga marjan jong i chini mto wa uhap pa khot chi ye ka wi ga chnong wi bo cha silam tang itei daw ye ka jing phe on si em u perchai handrai perchai ga te ga jing no ye ga chnong yong i sagi wi benta go mi hap de tagarpat i sajisin ya ka janti hel mo si ba kanjo ya sarkar ba de komiti yong ka ya ni komiti wo to wo phe si wo api jing snyao jing ot jing nam yong pai ba wo bon balang ko blech bon thai khamta mi ar chnong na do ka chnong mukhnang ka chnong nam dong bi ka jing ge chem yong ine ki ar chnong mot ka jing percha jur ya ka jing phia ya ka constituency he to cha chiliang mentang ka bang ka jing pencengai mo andai lara ka sarkar hium ye go open wandur ye ka jing kwa pai ba kam wada tip i ka sarkar to sarkar pai ba andai kwa ele ukuntu ya ka sarkar na leng ki khnro woman ka sarkar ko pensau tho yu pai ba kat kam ka jing kwa ga yong o iba ki jan chnong jan tharo man go yo snam yo le si jing si ko harukom ne jing ne gedaw ka jing penwandur ka sarkar he to ka jing sung chong suk chong sa yong i controversy ko dep man ko da biang tam ne man taw pai ba ngai o wa igi khnro man kam kelawai yong ka thain kwa ele open hun at kwa ele upai ya ka jing kwa upai ba kam ki nong mi khmat yong ka chnong yong i da pen yul gi ya ka jing sausi ku jur ni mata ka jing phia ka sarkar ya ka ni ka controversy yong i sa chiliang mentang ni ba wa ha ka jing ha prathai thme ga ni pai ye jan ni jan tam yu suk upai ba ka sarkar ga te kwa go pen suk na woro kiliang Henry gayin ga gani apot ko wan ha ka thain yong i ko phia do ar tali don hi ki benta lene ki constituency sa chiliang mentang na ka constituency yong ka mansat khanduli kani to ka jing ye jangai ka jing penya jangai yong i ha ki jing snya paraburu yong i ka jing snya ye jan kamada tip ito ka MDA government man go jing penya jan hupai ba Henry gani man go ka jing snya ing ku sang si Henry kaya ka put snya na leng ki khnro to kentui ka sarkar open one gajo kesur gajo kajing snyau na do na ka sarkar hado kajing kwa yong pai ba yoman hi ga sanchar kadar kui kra lang o pai ba kajing kerpat ni khnro to kajing kwa i ha gajo biang kamada jo manchwa kajing song su yang sain em go bat kajing ro jing par le uwan go ha gajo hi kalai ha gajo hi kanong rem kam ka sarkar da ya go na do manchwa kawan na do khanduli man sangat kwa ile ha kate hi kajing kwa yong i kam ki khnro ku man kam gelawai le na ki paten yong kajing kra kam dim taw pai ba i ar chnong ni lam gi priang ya ka ni ka jing phia ko ye i to i hi siao i perchai wom gi ka priang nei bentaw e chitom kata kalai ka wan nei bentai thau bhau ka kat ongap te im ji ka priang hini por nei benta sarkar kat kam da phia ko ye i kat ongam te i to kwai kat kam kini ki slem ki por ko de to em lang i ya kani ka konstituency nadu ka masngat khanduli